Hakashipau tarik mentau benai jembang hajar arpuwe. Man aiman sim ginong tray haki hospital sorkar kentup nadok ki doktor ki nurse bat ki wede ki batray ki wei pat ki kerdan. Menteri Sorkar bakmi agatanat kakot kakya kejela Meghalaya uba AL Hek ringkat bagi hek jo ketanat kakot kakya kilalet jurep ya civil hospital Shillong bani i dalam kijong ki kemat ya jingpen kre aga basumar ginong pang ki bayo ukunyang jingpang COVID-19. Habakiran ginong pathai kubor hadian kejingelang uba AL Hek ulai bor ki bor penyat jong civil hospital baganyat cekamat haga bapenbit penbiang ya jingdan kam baro na kebentaban ai jing syakri ke bajanai ya ginong pang. Lakalong ha kejing penbuan syuk kejing tia kejing penbiang yang ki oksigen bat ki wedi kejing dan kam. Na kaliang director ketenat kakot kakya u Dr. Amanwar ula banjur biang halor kejing kentui kinong syong bakin wan cekamat ban ay ketika banedan uknyang jingpang COVID-19 namar kumba kalong menta ki beshitom jur na uni uknyang jingpang kidi kitu ki bampat ay ya ketika. Kibang ibu akadika building dan naki kiba long serious ro. Te ngidan shiphongut pada hara ketika nila extend hara ketika new building te total ngidan mentasan pu prangut kinong pang bat kendian ngun naki kembak hat sangut ki ham sistem jure mentasan te kini kita latest position hot ngidan bun kibdang one test lah ka ni ka jaka jungi dan kitu kiba niyo positive ndai kiba su kamda sistem dan ni su sistem lumala ka bangi onki A bat B ngidang pha na ki shaki home isolation. Ditang itu kiba serius kamtam itu ki B ki badan komorbid ki badan kum ka bang sini bat ki jingpang hypertension bat ki jingpang dan ibu lang ki hang ni. Dan gitu kiba ndon ni kiba sudah tak ka jingsit mulumala ni jorha mulumala dan ni pha na ki sasi yang benda home isolation. So ki challenge ki bang iyo kade ben kong ka lack of space ni don jintia total menakani ni don kum ba sau pho te mentang ila increase kandiat akan ni building. But hantai hakawai ngidan kemba Sao Paulo hi nginang ida ban create te total kami kemba prapu di TIA yang ni. Henry bat kani ka search ke bami menta la ngindang la ne ban takel bat ka ni ka bed capacity. Tarung idang sedang banyile ban penhe. Ban ngasain lada kadan sisa ka search pada ngin ham approach ke government ke ban ngin le sadang. No, hard kumba ala ong isa mentan bangin kang ikani ka wei ka building ru ngimnot marba ngi dan ki nong pang ki dan ki kham tam hang ne bangi radiotherapy chemotherapy ki ngi bon bha ki cancer patient ru te ki dan ki nong pang badan ru jing pang takadaw ngimnot ban kang kene kanan covid site ngidang function ya du menta tinagaliang jung government ngila shim mi garai apo ka jingalam jogu chief minister jogi kumu chairman bakai ke borok jidot kam nadu ki oxygen ngadu ki jingthia ban penbuan ni jingthia dum taw covid ngil om dia banyai bi kaman ngimdi ban sange DHS do dang ni ila ban ngatai kham janai kham details ya ke ik jirut kam jong ka hospital ban kaliang sarkar ngi om banyai bi kaman ngimdi ban bu no nu jing e na ban ta kitu gi nongpang ibawan ban sya sumar hagani ka hospital ki hospital kiba ni kwa ban penbun jintia ka deh po TB Saudi potkan kelakum ke covid hospital kitu ka kam kadang ya sprang nomor boros kata ka di corona care center mentang ikwa on pelong ka kum covid hospital sispa jintia kawai bangin dan kambun jintia tang na mentak kimi bat ki khelung hapo ganesh das kata ro sispa jintia hakatu ka new building ka ba thamai mentak kam kadang ya cha ban penbun ya ki cylinder nam tak oksigen katar nakaliang sarkar ngidang ya touch ban penbiang cylinder penbiang oksigen but ni sokeman ba kani ka building menta hakani he ka covid ward ka nakaliang ka sarkar kami kala ayingi ka oksigen generator but shen ka tu oksigen generator nakalawan hakani ka giang ka bagna adap sna mentangin bu hang ni kani kan fit ya kani ka covid ward hang ni kumjuru apa ganesh das nakaliang ka sarkar kami kala ay gitu oxygen generator RPHS hospital nongpo civil hospital tura civil hospital juwai civil hospital bat mentang ila beteng sakiwe ki district hospital barkhat ki bawan na UNDP bat dapo UNICEF kajing khun kadang ya udu khnyang ru udang ya khamat Tingi kentu yang saya sisien, bat ngin yang saya sisien. I'll tell one more time. Your safest place is your home.
Kajaka ka basingantam ka jong fi, kadai ka ying ka jong fi. What no mi shabar lada film don't come out unnecessarily if you don't have to come out. The more you come out, the more you give a chance for this virus to spread. The more you stay inside, go for a self-lockdown. Don't wait for the government to lock down. Self-lockdown, self-discipline. That is what is needed at this hour. And with that, we'll be able to combat this pandemic and this particular wave now. We have got all the support from the government. We have got all the support from the Rangba Shnong, the Nong Sanchar Shnong CM. We are very grateful. And as part of the health team, our only appeal to the public is help us to help you.